yakuzeewola wano munda mu ggwanga trillion 13 n'obuwumbi 967 zo yazeewola dda mu ggwanga naye zibadde tezinnakozesebwa ate trillion 12 n'obuwumbi 486 zaakwewolwa okuva ebweru w'eggwanga. Mu kunoonya ensimbi ezigenda okuyimirizaawo embalirira eno gavumenti eriko emisolo emijja gye yaleese okuwozaamu trillion 1 n'obuwumbi obusoba mu 7 ng'etandikira ku musolo ogwa nnusu 2 ku buli liita y'amafuta aga petroli ne dizero ogusuubirwa okuvaamu obuwumbi 450. Dr. Paul Charimpo omukugu mu byenfuna agamba nti ekikulu kwe kulaba nga gavumenti ekozesa bulungi omusolo oguva ku mafuta nga ssente ezisiga mu bintu ebigendereddwamu okulongoosa ebyentambula bannansi bafunemu. Bw'obanga ozifuna ku bantu bangi nozinvestinga ku improvinga like infrastructure mu Kampala transport system sikola kyamaanyi. Gavumenti era eyongedde omusolo ku mwenge ogw'ebbeeyi okuva ku nnusu 107 buli liita okudda ku nnusu 35,000 ku seminti owa adhesive, grout, white cement, lime n'ebirala nakwetaddeko omusolo gwa nnusu 10 ku buli kasaawa aka kiraata era nti ekisaawe ky'okuzimba kibadde kikuze nnyo naye nga kivaamu omusolo gwa bitundu 2.7 ku buli 100 byokka. Ate omusolo ku langi nakwo gulinnye okuva ku nnusu 5 buli liita ne gudda ku nnusu 2,000. Ku ssukaali gavumenti eyongeddeko omusolo gwa nnusu 2 ku buli kiro ate buto eyongedde nnusu 2 ku buli liita nga gw'omuzigo okiyite cooking fat guteereddwako omusolo gwa nnusu 5 buli kiro ng'ababaka ba Parliament Dr. Kefa Kiwanuka wa Kiboga East ne Karim Masabo wa Mbale Industrial Division abatula akakiiko k'ebyensimbi bwe bannyonnyola. Emisolo mingi gavumenti gyeyisa omuli omusolo ng'ogw'oku mafuta kuba saazi n'Abannayuganda badde bakyakaaba kuba tubadde tukyakaaba kyamafuta galinnye naye ate nga omusolo gavumenti gwe yateekako tegunnaba kweyongerako. Kitegeeza nti financial aid ku buli liita y'amafuta egenda kuba yeeyongera mu nnusu 2 okusinziira ku musolo gavumenti gwe ya imposinga. Weewaawo mafuta gali waggulu naye omusolo ogugaliko mu kiseera kino si gwe gw'amaanyi ennyo era twandibadde tusuubira nti siringi 2 ebyongezeddwako tebigenda kubanga bireetera amafuta okulinnya ennyo. Gw'omusolo ku pikipiki empya gulinnye okuva ku mitwalo 2 z'osasula ng'ogiwandiisa ne gudda ku mitwalo 5. Omusolo ku buveera n'obukutiya guvudde ku $7 buli ttani ne gudda ku $500 ate omusolo gwa environment levy ku ngoye n'engato ez'omuvumba ne gukubisibwamu emirundi 2. Mu tteeka lya VAT gavumenti erinnyisizza olupimo ku bizinensi ezirina okusasula omusolo gwa VAT okuva ku ezo ezibadde zikola obukadde 150 ezidda ku bukadde 3. Emisolo emijja gya kutandika okukola ng'ennaku z'omwezi gumu omwezi ogw'omusanvu. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitondo Justin Namera asabye bannayuganda okufissaayo akadde olunaku olw'enkya okuwuliriza embalirira ng'esomebwa. Muteekeko TV, teekako leediyo, genda ku ssimu muwulirize bajeti otegeere mugabo ki ekitundu kyammwe gwe kifunye. Ababaka basabye bannansi beesibe 2 ku b'omusolo gwetaagibwa ate abalala ne balaga okutya olw'omusolo oguleeteddwa ku mafuta nga mu nsi yonna geeyongedde ebbeeyi n'abandi ne basaba enkwata yaagwo erongoosebwe. Munnayuganda ali yeetaaga yepreparing yeetegeke bulungi obanga obadde ospendinga sente mpitirivu funa engeri gy'otemaatemamu sente z'ospending. Olwaki nti buli gavumenti weeyongeza omusolo gukendeza disposable income. Emisolo egyongeddwamu okugibwa ku bannayuganda, emisolo egyo bannayuganda baali badde tebagiwulira singa giba gikoze ebyo bye girina okukola. Betegeke era betegekere ddala okwesiba 2 era amafuta go gegenda kweyongera okulinnya buli lukya gegenda kweyongera kubanga era omusolo twaguteekako. Omusolo guno gwe tukuŋŋaanya ensi yonna ewa omusolo naye kyali badde kisooka okuluma bannayuganda gukola ki? Ng'oluguudo lw'e Masaka lukyali bwe lutyo. Oluguudo lw'e Masaka lwali badde nga olaba Ntebe Express nga tetukyafuna head to head. Kati bwe tumala abantu bano engeri gye tubakuŋŋaanyaamu omusolo engereka yaagwo. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino. Aha, ekirungi abakurasi bamara kwamba turabira mu kike tusomeriye kwa ntukora cyo kubanza tuyine kutaho uburyo tukataho TV West tukahuliriza biki ebirukwa biri mu budget runie malire mu mwaka 2026 2027. Ikindi kinaroramu emisoro nyingi na muno emishiyaka eyebayire taro akandi kibani kimanyisa
sementi a cooking oil Aha, amafuta waraji. myenge ya myenge yo kunywa nora harangi nora kimwe misore genze ne yongera habintu ebirukiro bwingi namuno mune bituruku bantu kozesa mu bwomezi bwaitu bwa buri kyo eki nikimanyisaka kubota yokutuka huliriza noba nomanya kike kyokora kandi ntungera no kuterera government misoro wera abetu hiruweho leka no pereza nabwo busobole kubana butukaho omungere nyakusemire kusigikire misoro ege kubika ko buhereza baro abanyayuganda bro bwano ija watambara haruguto nyesigango uri aha mbeho za TV West nyesigango emyende yojire iryaho mu Uganda so ni ntekateka ngo really services inawuzire nyesigango waragireho mu irwaro rya government ukaraguza nyesigango mwana waratungireho immunization ni nyesigango embera nkejo ya mukugambe kyo tenagama ndio bun services ziroho bayitu we hope for the better nani ngezo kwigurira abantu okuboreka ngo hine barebereho bamanye kuba kunanka bagire cyo bakora ubutimba bwensiri murabutungire nane bindi binji ebindi nibiriyo nabyo nibyije so tugambire ngo ohereza tuburoho service delivery roho bayitu this time we hope for the better kukira ukali umusore egyo egero kuba sorozibwe habukube biruke banze bekoze kwa msanju from now is not far akandi musore cyo gwerane tanika kuba netekebwa omunkora inyo bebekade mwahura na muno umusore yes gutekerweho akandi ekyo nakyo tubiseberiye kwa mpiguru cya maiso na muno abanyakule mu business ekyo nabandi nyamwingi tuwe nk'abanyarwanda kwa twaho emusore cyo bakwa nesorozibwa arona za penalties zinje kwanza kwa tahari yaba bare batashikirize ibine kwa mbishyikirizwa omberagiro na nindeba nka fine for persons found in possession of unstamped goods niwe beno manyangu wabo utachitwira mbuteka bakakunyweza fine nikija kuruma then fine for failure to use IFRS devices issue e-receipts echono chimango in a business notewa kuba wa register injira habwa IFRS kugira ngo every ka good akora shohoze akora shubure ingasha akora aguze kinde kwana karabo mu system bakara akore bacuguzire shiringi rushanju atu wachuguza shiringi 15 bine kwamba manyangu ine kwamba akashoro karukwingana kati ezo nazo zine kubana zetegereze wati ngo noshtamorebe konka ebe bintu bitwataho mnonga oza kushanga bya ko affecting aho tayibambo nyote nabicenga utabanye bire apana biryaha bitebekanise yenda ngo nawo takfaye oronde nempa prazitu za makoreze rizoba za kwanjongera kuhatirira hari ebe byone byakubasa kwa mbibasa kuba biri omu budget ebindi kiraho noje kono usanga mu new vision hamna bukedde namuno munekero kenu obutulio tulekerizo kuransomebwa ambalira eyo mwaka 2027 bukedde na new vision bakuletire mu bwijuire kurora ngo some obyetegereze then gate na TV West kurora ngo ensogezo nonsobora kuzetegereza namuno muri yo musubuzi ruriyo mu line ege obusubuzi iwe na umusubuzi obulerulengo ole wholesaler ole retailer inywena rundi twena ntubantu kwa twa kuba naitwe ba consumers ntubantu kwa twa usemere kwa numanya utilita ya utu ni gura zinga buri mbaye ninji gura zinga amandazi gange sorogona by the way ngusira kuhenderera hari ito amandazi gange katoniemu ndamba ini ngo salita ibiri hati ninja kuba ningo sazinga itwena tubantu kwa twa Gideon Senyomo akandi ali with our beloved head teacher yes Mr. Nathan Mugume Kanbara Junior alina umukaire nkakanu akandi ahansonge zitazimna zimwe zikwataga nebyenyegesa na muno omu kalenda ebyenyegesa omukaire nkokano bona bali smart bona bali alert kurandi batuhereza bike birukufa mu field ebyenyegesa twabakira bakuru twabakira programs zisimuka very smart indeed.
muta kine mbere cyamukwatera baitu talhabi bicaganyo muta and when ndeba umurapero wa the new vision bari kujanga medical schools run out of dead bodies imbere cyo kuvuga ngo teka kimanyisa ngo turagwire munonga abantu tabacufa ninga abana babire bintu bakorese merambwe bajumara aho kumanya we understand ngo bambagezo kwega ibiri kufaha imbere yitu sometimes mbakoresa imbere yaba barjuro mu magaraga okureba what happens with the system, so they have run out of dead bodies. What comes into your mind after seeing such? Nkabungira hirwo itendekereryo eri report of Fins Fins University. Yeah. Okay. Director munyano wange Mr. Karenzi akana turambuza umwanya nko kuguri yamaze kuturambuza yatutwara umwanya wo gunambere umubiri oguru kwa huru gwa bigi baruko banu bakorake begera in fact ine kubango yeri yebiri ubwo mukazi nugo musayije but utagereze kumukaguze bindi bitari mu yagamba ngo tumugamba kandi abantu twabayingi abantu basibagana bafaza birika kana bwaki amuine umuntu wo yagamba ngo umuntu ogunarwa haramuno ngo mbakoleke kwa avoiding obundi kusanga omnyabuzale wana ngo hata no sanga bamuhire ka South Africa kwenyine babuleta hanu dera ba South Africa baziko so yagamba ngo kwa avoiding ensongezo zogamba ono mnyabuzale wananka ono wananka ngo and yatugamba kan process egeri expensive muno kurura umuntu gwe huwo kukura leta kunebindi tuguma twahanisa bahanisa twenda koro byembera eko kana bo transport usango bundi haro emitendera still bakwamara bamwe byakubentambura yonka no mugenzi na wasobora kutaqualifyinga kugamba ngo bundi agere aherezo we bashija nacho madra chetegereza icyo najatananye kankwe buzeho nkamwine tata no mugenzi aso kutaqualifyinga kurangwa ala standards z'abali barkwetaga kurora ngo amazima bamwegeraho kumara ubuyiro ubona akanusanga amazima ensonga igisoro kubehikire kusanga ngwe mbiri kite cyakanya amazima garongo kutambiro ndijo no bokori iso ndijo ahubwo umuntu natekwa kufa nondo tarukwenda ubwire bwo aheza kwika konka hahi nashime kwa naterwa kiraka kaguma hahurire tayine kuba nafahamu ceno abo kugira ngo tuwayenda bakorese that dead body ninjangwije more byo muna no mumbera mutushomese just mutushomese kumanya ngo ejeme biri we barenyo ejeme biri nitujetenga kujikoresa okugira ngo batambero ndijo hati waje ngo umuntu no munyabuzare umuntu atakamureba kamangu no wayegeraho no ati nicinshara kikugira ngo mwamwegeraho if anything ikibasa kutambera nyowo mwijukuru ninga muhara ninga nyina ninga amerwizo bashanga ngo cabireho we yafire we can study from him or from her nanye mwenda numunyegeraho in case kugira ngo takaza kushanga ngo twazo mu umurose y'ibintu nkebi and when we have them here bantu mutfabirizo kandi nyina amatsiko ngo amuherwiza abayiza kumwegeraho bagarika bamurondana bamutebekanisa then mutunga bode yanyu mugenda mukoraki mugenda mugezika so guza kurondo wa South Africa kumureta aha kandi obwe murana hife bari y'abantu bamurebaho if anything aferire na no mwirwaro ryanyiriye nyine why should we go that much fa amateka n'ubukwakorezo gasobora ku bantu bakwata amateka shiga katebwa ho baye but policies can change basokwinduramu nito tukubitaho nito tukubyiha basokwinduramu bakarangwa ubundi ensonga gina bagirwanisa mwijacaro mutushomese ninga amarodio nka manyango kumukoresa no kwenda ngumutambira abandi abatsigara nanyembaru simple tutegerize Gideon Senyomo okuturetera head teacher witogo otwire na hikaha katuganira kwatena nebyo bwegese beitu ninjira ngo okugamba kwa president wihanga mukurebera kwatena na endware ya Ebola kandi nyina matsiko ngo abahirwe at least precautions ahabwa specific places mabitemwa amani na mnonga nkaba makanisa makereziye mzigitina n'ahandi mwanje kutamutwana kugira ngo twahikaho tushange mwine sanitizer kandi na kariya ka social distance nako mukijuce muntashitama hazeho at least ka ka centimeter tiretere umunyayiganda yagume n'amagara marunji kandi process numuratuhorize na naba abashaho
mu Democratic Republic ya Congo okwasa kugira ngo base kongera kubinga endware eje mu cwekeco kuguna amatwi no bwamba no turabintika hatkerwa aza tukethera batakubicenga konka nyine amakuru manu kugira ngo abashaho b'abanya Uganda n'abarunje munonga so ntushikani toterezo bwezi umushonda star zimwe na zimwe kandi cyo twera kugira ngo twahirwa uko kwekahwayo berna naha twaba free you know so ninye nangu tubitemwa amani nyowe naniwe abo kwamuherwa amagaragara kugenda na gitu and we have what to do aho muyangarite rya Uganda ebyo planning niwe biruho otomako kwijaniza kukorechi kandi hato yitwe bora iyo kubasa kwerinda bajango kwerinda tubutini bajango prevention is better than cure because you'd never know wasa kushango process yo kwenda ngo wochere wahendero fire so why should you wait for the cure basa okujetantara omuringo gumwe ninga ogundi. Yes, tunabanyarweta wa Swift Initiatives Limited bandu bakumanyisa akandi muri bakuteka mu insimbi program simuka okuraniye kwekaho ona nambero kubone mongero kubamba kwiju cyangwa ibiro mbija kwa 2026 ebyo quiz okutuolekerizo kwa msanju ebyo quiz kwa mukaga kun kwenyine okuturu abana mukago kwa mukaga kandi bitano kwa msanju mbaja kwa kacheka basobole kwa bakuletera umule ko rugogoma akandi ebintu bitalipe namwe byo mulembe biona ntoro kubano bisanga ijo twegaiteho kutahamka sente kake banyarweta Swift Initiatives nibakumanyisa ngo byona nje kusanga cheka mwanya rugugumu kandi nayi umusubuzi terese mu bwira bucyari usobole kwa nubukenga rutungo mwanya akandi usobole kwa no yoleka biki ebyo rukuba anoguza runde nokora okusikira kisembo hange kyako hey nikiswaza kurora ngo abantu 90% kubera umuleko rundi abasubuzi barugira mu bicweke bindi kandi nito munuko hano mugiza mbaba gutuletire kuri atwayetabamu twayoleke bitwine akandi nabwe kanuko kayire banyarweta ba Swift Initiatives okurora batuletera mugisa nugugum tubekwate ebero 26 ukwezi kunu kwenyini kacheka stadium ebintu bitambe kurundi bebare muno okuturobozaho ningo kutekatekaho okutekerezaho mwebare muno kutekerezaho turetera umureko wawe cyanga citu wawe pse wanyine kurya kurunda kandi afutanga nuza yita kutanga warjireyo tujya kwa twina ba physiotherapy clinic ahambehoza TV West on program ya sisimuka bija kwamba tuoreka bine camp health camp erikuja kwane kwata habya physiotherapy physiotherapy chonichi rokani ntekateka ngo abe myaka yashirenke yanje ango nani mwabaha nyuma ho kace physiotherapy is very very important hamagara gate abo cyo tinko no shitamorebe konka uno sakushango ino mukikuru nando kumasagingwa nando kukorwaho nando kugorwa imisi nando kugorwa amagufa na nebindi so wabo turota kubasa kumanya abantu abe kutwakubasa kwatunga beja kwamba twegita ho mishaho kace okubasa koreka health camp aherije kuberna nebindi ubundo kahirwa fona hona narije gumana gorro mukikuru wawo muka izenshonga ni inkuru munonga twaza kumuraho ogaruka hanza kwa twine mpapura z'amakuru kandi cyabaho kashangidion senyomo ecoma cyamurekura nabwo ntuje ko bantu mutunga but for now mutureje zo mukahumuro ndico butungi charity nyine rake kasanga Gideon Sebo twashabe choose ko nkamwe no buwisha twasimara hanga webare kuturetera our dearest head teacher is been here with us kare standikira ho turebe enshonga y'imuru kugamba Charity ni omwe wa TV West no maibyo mane byo mujungu konka katankiraho ntakusibizeyo twine head teacher Nathan Mugume tulimbara junior primary school aho murembo rambara enshonga lake yakigambaho no kushoma washomise umwana wihanga no nico cyo bwiga cyo kubanza omuseje head teacher good morning or live at TV West good morning everyone murire muta abariyo kwe bwasheshaje tusimara hango abushesha kandi tubasima nimwe aba TV West okugumana mugiro bwire ni mwijana ntikaho kandi nanokwegesa abantu kukunda ebyo kushomesa abana babo abo ko mukushomesa abana nimwe tuyino obusinguzi bwa nyensya omuzira hariyo natureba aferiro ki namunonga akwahina amashomero kwa hero abataka umukiza abana turiyo mu wiki ya abataka umukiza yo mu wiki ya turiyo akashata turiyo nteze ya akashata ate washanga umuzira ataka umukise mwana ubwe no mbara ko tine mwana mwishomera okay aboka 3 weeks really
aha syllabus itwa ntushomesezaho tuba tugenzera umwanya muhango munonga kandi ushike ngo weeks zamuheru nebe revision bakuperekanisize bizamu mwene hati yaba tatanikire n'abandi akucarugwe mbare nko tara mu ishomero so abazire mushemeye kumanya ngo ishomero government kataho ingenderwaho kutandukana ubutwendera nubase kubotine kasente konka nubase kushaba headteacher akugumisereza nitwa barya abazire wona twakashashwira konka abana bariyo bashoma ikikuru no kureba ngo washyikirize ndagano yawe abukuba wo kweraganisa ukagumana ushashura nk'porampora amuheru ushanga ushomisa abana abuko kushomesa abana sente kushomesa abana no kukunda nushanga nabine sente abine bavuge mu motoka biryaho unko abana babo batari mu mashomero bagiye kushweru nyuma zo mukuru w'ihanga natugana na mnonga andwara Ebola okutwariza hamwe we ahumuriza ihanga agize ngo ndwara Ebola tekushana na covid ndwara Ebola ntujibasa government ya Uganda ne jibasa yahumuza yasima bashaho na mnonga nitwe kative ntonja kubasima nareba Kambara Junior SOPs muskwasizire na mani omuzira ari kwa hero muhabore ayongere gukora ki hati Ebola nkoko mwebemezwe ihanga bena agamba quite totally different from COVID. Auka COVID yo hati nkokutwayo bahihamwa nebasa kunkwata. Auka it is airborne. Konkati mwe ninde ankamashomero ukushanga barijire za masks ngono berinde Ebola. Ato yibuzaga amashomero tigara mashomesa ba science really. Hati Ebola is contagious. Hati nanta kushikire tukajya social distance icya kabiri twabantu basa kukosa SOPs strictly in schools kandi tukaribitinga n'abantu abakwijamo ate nkiri shomeri yambara junior school ntwejonisa SOPs tuyine temperature guns tukozesa apart from temperature guns tudaba sanitizing kandi twikiriza abantu kwijamo mu ishomeromo anytime ngumuntu yije kutaya yarga aho tuyina abazire barga from all over nanguna nuko western districts za Kasese bundu bujo all western districts namahanga gani tuyina abana babo so if ikikubera very strict no kugira ngo tuyine namahanga minji konkana umwaka wa mwina mahanga make bine mu abana no mu rumu gwitkurengwa abana barindwaje abo kuba ngumurumu gutuyine gukora twabarebera ako Ebola yataha muko mbana nkomo abuka all the time no baba kwatina mabega nibarya kumwe nibanywa kumwe so yataha mbana bishomero nibaho bobona omushomero omutwara wa mecho mutano ikitogo cyanira twacanga umwanyu ncandika beji na mnongo mwe omuzira ryo kataka kichenjere akarunja kari mukandika na mnongo mwanyu na kutunga birth certificate kumanywa government ari na firochi ati ukwarereba program ya government yona government yatandika program kibanchi manyisa ngwejo program ni inkuru nkabantu ababuzire kwehandikisa hati nubwo bari yono nubikanga they are feeling it akatukuza mu bank ukigura account utine nini tokubasa kugura ikibanja utine nini tokubasa kutransferinga ikintu cyona na motoka utine nini hati icyo nchukoreka ngo abana aba ko kwandikwa kare inamba yabo bagitunga niyo by the way na UNEB ni provision imyaka ejeri kwijana ngo even next year nibakubana baburuzi bwa lini yabo umwana atakuzamizana bakumuchondoza bakashomera nkai kwa avoiding impersonation sengendo kashanga ine myaka 2 konkana azana under 12 hata nabyo byabazana nabyo hata bigendera ahalini no kweshongora kwaya hata bagize ngo bagendere ahalini so nabwo cyo kwandikisa umwana wawe kare kandi ito tunje umugisha gumutano abo kujya ngo abana bitu twenda bashore twenda babazire babatwara uko kuvanga nabandi tushabara bakitongore cyalini twenda kubasima abanira ako bari hiye nitwe tubashabire genda kubasima ntine bugariciro kujya ngo bayambere babazire nibashanga bazire abana babo babina namwe nato mu computer lab bari yo bahandika kandi icyo nchitukoraje hate nitwe twine shonga nabo kandi ntwe encouraging abazire bone oyino mwana uko uri umwino mwana umwino muri Mbarara Junior School mureto muhandikise
then otunge lin y'omwana kagambo wakamhera ko tukendera nyenda kutwara omugisha okubasiima imwe aba vision group aho kamutuombekere enda kuba bagisiima bari yoko tokabaho otine press yana nekuombeka press yana nekushenya so nyenda kubasiima kunka imwe aba vision numuombeka muombekire mwatuombeka na munongi ishomero ryitera mwaryombeka abantu bamanye ishomero kiriri mwatu publicizing no kwa heru n'amashomero agandi mwa covering events zabo mwentu enda kubasima abo kunde by'obwegesi abo kuba mukuzire mwabukunda oburenye no wonder that's what you are supposed to do abo kuba musheme kuba muhereza ihanga kandi numuombeka ihanga mwebare munongo Senyo Gideon Charity abake twabentonja kunda kuganira konkabwe cyoma cy'abajungu cyaye cyangamo cyatira akacyokire konkantonja kusima producer wanje Prevence Kampura David Salom control room nira ne handitsa na mnonga iwo mzire ayino mweje atakayikiza amezi mukaga je nabamuhanditse atunge birth certificate abwabusha birth certificate na mnonga tukwizia form ziti z'amashomero bakabasha bamunonga konka ati omweje omwana n'incuke ako nabataka kozere ahansi y'amezi mukaga nira ne mahandika emehereza birth certificate abwabusha babahiro bwire haro deadline ekucyari no kwana ushanga TV shamushaje bagende baze kwakira national IDs rozi yijire box bijire abantu bagende baze kwakira national identity card zabo zuruho hari akacika wabanoza kwika division ukwakira nukwabusha tuba kucyaginga hati wowe ne ID yawe noja kugetaga ugironde bure kane genda muyakire ID zanyu kwemera umuntu naza kwemera cyate bya ebushari yewe katugaruka mu studio takari wire tinakuza mu papa za mahore twina mujenyi nebini Kevin siba mnonga to nasigansenyo mu Gideon aho murembo rambara okay awere mnonga umujenyi witu teacher Nathan Mugume abwa obutumu byatuhereza nyakarekero kinu hari Mbara Junior kwatagana n'ebyenyegesa abana mbandikise nera neyetaga tugaruke mu kuzara tukole tuta birth certificates abana abali hansi emyezi mukaga nabazigabira busa nabweki akona kakuru nainywe abahingwizo bwiro bungubu abegi no so kono bandikisa mukenga kana abana bakatunga ninze zisobora kwanze bayamba umbinde tukomanda tukora buri kiro umbomezi witu gwa buri kiro sazini buri kimwe kiona cyetaga nini umukuru tijega twagenda bafere mwanga twagenda bufere kwaraje ngere myaka 10 beri 10 kwaraje ngo nokora fayinjire cyo chikora fayinjire myaka ya retirement yahika otahe haze abasiyo system we na hor kuza tracking utakake yo kaza kuri mu ihanga rya worko na nebindi tandikana kana kawakato kagenda mu system kabakanya Uganda kenyine kabakagire South Africa ibyo binkore birebe kugira ngo babinga abantu mu Uganda tucondoze tumango utwine no wita utwaza kwakira tumugarura obo munya Uganda wenyine oyitire edakika zabana nimwe wawatabuka nijo wenda gamba wabo ina giranta I wish ni nyunkani nkwatwa muri stiri ukora ba minister nakuzisira nguna kurora nyunkwatire ke office nkwereza ochanyo akwa no fayo muno bashija awo enkomyo kutegera orite nayo bawo nyenda yintagrite ninga ya environment yaba kunagire iyo bicupa bya mizi so kwambyangana nabo no basobora imbatuga twaza kumura basewe nabanyama tugarukana impapura z'amakuru program sisimuka otakargaho Nehinda Banya Uganda
mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubasa kuhindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Alright, ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatangira program chamukana sente Razak Banks the truck driver mvugiwe pango ni mbana ragaramu every single Sunday wari bazaba shaisha tunechweka otima yangu akasente nikabaka ragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu where is zoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebo muhanguzi witu where is zoba. Hello. Yes, hello, asibo tasebo. Asibo tasebo. Amazina ganye ne banyete Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westi. Joni kuleba live. Oriono ndeba live. Yego. Nibakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Mazima nazanirizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witu owe mitwaro 50 shaheji. Masaji wajirebire. Pare. Yaragaramu. Wandi amasomero katakura feeling. Ngweno tarindaho terasta bibiracha tunamunana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Sunday ishaheme yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimsa okuramya nangwa n'okushemererwa. Nehindra chumwe omunshozi no mumpanga abareba bakiriho mwe bari mnonga ugumaho kandi dakike itwa hikamu neyebye mpapra zamakuru bitene kwijusya ngwaba Swift Initiatives Limited bayomba turetero mureko goma naho murembo rwambarira gurije kwa nugukunganye siyona kajirunda no mucayi kaceka abashubuza b'ibintu bitarukushana omunsi yona mbije ko bari yo mucwekecho okubasa koreke kibineho nabwo cyo ni intero muranga kugira ngo ubase kwegitaha mwerekogu utakashanga ngo ibintu byakusigana ureba ibintu byo gumenya mande ibintu bukutugarize nyuma twena nyenda ngunagenda ni wogende twena tushange turi aha same page yakubasa kwa neyombeka ihangari yitu Uganda ukutandikana biro 26 okwezo kwa mukaga mpaka biro 5 okwezo kwa mushanju ntisa kucimaraho muri kaceka turi kureba ibintu bya man bitu no jana kasente kace kugira ngo in case cyo rahike wayegomba ohendere ochiguzire kandi abiyona contacts in case watching there later in the future tubase kwangiro kuterera abantu abesumu ukabasa kutunge cyo turano yenda abana bitumbaza kwa abana bo bari accommodated haza kweri hariye birije kwambishemeza abana za bouncing castles za circus na nebindi so abana barete oshemerwe n'abana bawe no mucara wawe no mushija wawe let it be a family day out nobase okwehamu okushemerwa gure mu rukwenda okutaha muri shirinjira kumabwo mwana kandi 20 ahabwa omuntu mukuru ezo tuzukuterema okutwara hamwe so impapuro z'amakuru nizo tuje nazo kandi nyino rupapuro urwa The New Vision or no rimi or jungu n'abajant budget
ya twatwajigambire hwaha finance minister delivers 84.3 trillion shillings budget today. Tax changes explained nebindi bingi nindeba bakwata penalties bakwata pay bakwata fuel sugar and cement tax on second hand clothes ibyo nemyende yibukade ya bya ndaba bitamomo so tinkwe nangoferwe okumanya budget yihanga okurikije kwa netandika no kurije kwa nehendera izo benza kwa tiramisho gito ha TV West okubasa kurra embari reji eyihanga liti Uganda like you sit down and you're like izoberi nyanako se mtwaro munana ngure ekitoche ngure henyanya agent transport yanje na nebindi na nihanga nariyo ndishitamarja ngtwine kwanti twaza tuti ahabo mwaka ogusa for 2026-2027 budget okweyemerire. Medical schools run out of dead bodies na nachigambire hwaha nabwo nimwana agabwa nchikopere echo twino kuchoma tukakireba buzima tukareba nchimanyisa shoma morebe orupapura norwa the new vision aganda makuru bajanti President Museveni warns Ugandans pastors on Ebola enshonga ninkuru munongejo twenda kuchanga ngu tuina majezi tuina abashaho abashomere ebirikogaho kandi Ebola kagarika kizamani and when it is been here turukumanya characters zayo. Then han bajanti ask URA Commissioner General reducing delays in customs clearance na choni mbenda ngomanye ekirukumanyisa answers zirwaha tizine ukuzishoma apart from you. Then Uganda Airlines to acquire 10 more aircraft. Good news. Choncho twenda kureba imbere ya Uganda neyongera kutungukana no kubaje ahabwenshonga iskwatana na ebyentunguka. Agriculture budget rises to 2.26 trillion. We hope for the best kuzirije zatuhika tuija kurara twazikoresa nko kuzishemerire babundi hakagire cyahinduka ho mu mbera yebyo kuhinga no kurisa okugira ngo tureke kuhinga habo kuriya konka kurekana nahabwa okugira kitwaguza tukihamwa kasente value addition yebyo bitwa tukozire kwegamba for the betterment of our country. Inamba jangu standoff as MPs approve 734 billion shillings irrigation loan. Ya budget yitharma no kweguza omundo mwihanga na naheru. So hatu antwe na mutanu ko kwiterera ibintu byituna na mezi kugira ngo bonde mbera yo mushana itakatuteganisa. We can also acquire some cologne from somewhere or from within or outside okugira ngo emberejo nayo tubase okujorobya urupapura norwa the new vision. Border gangs resurface terrorize Kampala. Abakutambura za boda nibita abantu nibanyakuru obushaho bw'abantu na nebindi bajango bagarikire bakanya omuri Kampala. Leadership erupts at Lila University amakuru nago nindabagareta nishoma kihani ndeka kiha. This paper is too big for just 2,000. Ndamajanti Uganda is our badge of honor. Protect it. Wa patriotic okundi hangari yawe ahabukuba na watemboka shuma you will stay a Uganda na wazaza South Africa na nkahi ntokurebera bariyomba tubingayo ngutayetse korro witu. Hey, it reaches a time when you resurface as a Ugandan. Nabo cyo takabereboka kwa Tokyo konka kureka basa okundi hangari yawe. Ubase kutungura rigire kitinisa. Pass O level competence based curriculum 2026 nindeba habakoreka physics umwana wawe naho atakagumaho akabushanga inephobia ya examinations and when actually new vision neza hakare tebekana sakare koreke buzo kwa kubuza then later je kwereza answers hato mwana oshanga yayanguhirwa ibintu byo kudabura tukabirgaho akweshengereza rabiro mu paprez kugaba mu gaheru international news. Trump accuses Iran of taking too long to negotiate peace. Okay, kawabenodira shunno haga then why are you like accusing these guys for taking that long? Nyonjango ni mutwani. But anyways, we hope for the best and tuendeza mahanga nkaga ugarako mbuteka because it also affects us. Ebyemizano can South Africa survive the
the Mexican wave bashamwe kandi aho bantu arankaye konkari yonoja kubishoma no byetegereza eziniteka ngo no World Cup impakezo basa kureba South Africa and Mexico. Yes, tutandikiriza by the way, not so. Yeah. So nye nango takashemba ahabwo kuba Africa, I mean World Cup etankirizoba. Over 100 tenders, yeah, basa kujira hiwa ataka sente kawe uyihe mwakandi tunga tenda ahariye shiri nje kumibiri zonka. Yes, yeah, no tungora bapro rwa the New Vision katurebe kaire ka bukedde umutoro shija yamaze kubanira garama bukedde ne kuletera makuru nyamwingi asiringira 10 zonka dotungira copy ya bukedde kandi ya 12 no itungira New Vision oitungira makuru gano ombwijwire Trump akubira na wabi ijuka kuri New Vision ya mkoleka ngwari na junana Iran obutachuwamu na muno ha deal eyokugaro singe no garhansi mundu baitu mu process ejo ni yemu mundu echari ne tokota amo kichweka ekyo nikyo kimu enyonyi ya America yakubidwa ebizadde ngukinu kisobora kuba kizireo ahanyuma yeri enyonyi ya America yerugero kuba ni eteru mbwiro utaribwa hara biona biri mu bukedde yakirokeno somo itegeza page ya kabiri ebyo muwala we yali katikiro eyatidwa abatemu batute police ku kiyumba mu bamutugira bawa soborora buli kimu kyone kyabayireyo akande omu process egyo ni yemu baba kyamwanya gwenyini nambere bamuyitire soma oitegereze bukedde kirokeno nebindi ebikuba nebikirawo President Museveni ayogedde eri eggwanga ku bulwadde bwa Ebola buli statement y'omukuru w'ihanga abalize na muno akirere Ebola erumwa akande Balamu alabudde abesomye okugulirira ebinava mu kukebera abaana ba kafeero ngo abamu ali awo kwetaga ebyabo bali mu kugulirira ngo basobole kubateeka listi egyo. Sheba atunka ne Jeff Kiwa mu kooti ku byennyimba biri awo ijuka Jeff akaba manager wa Sheba kumara akayire kandi hati ngo balingana kabwanango soma ukedde wetegereze ebyobulimi n'emikisa egiri mu budget esomwa leero bakuleetera budget mu mwaka 2026 somo itegereze section ekwata habo obulimi akande behayirwe buchwe kaki mu budget yenu eriyo neja kusomebwa kiro kinu akandi juke byobulimi nka backbone eyangaliye passpio erumu mathematics integrated science na masomo agandi garumu akandi giguro mwana iyo mzaire akandi asobole kuba na yongeraho enyetegerezaye sentebe wa mukono alagidde okukangavula ababba ebikozesebwa mu kuzimba enguudo enguudo zakwenzi yambihanga nyene mukora ogwokwiba materials ezikubanza ombeka enguudo nzo zimu byona bukuletire ombukedde eyakirokenu abasuubuzi bawangudde ogwa paaka ejjinja somo itegereze munnamaje akubiddwa mu nkaayana z'ettaka nabyo biryomu abasereebu balaze ttiimu kwe bafiira ijuka kirokenu World Cup netandika abamu ali abo baleesirwe omulupapula lwa bukedde ne bakwoleka ttiimu zaabe zibakujja kuba basagika omu World Cup. Mexico na South Africa nubakujja kuba batandika omuzano gwabo kirokenu ogwokubanza kandi somo itegereze owa Somalia afuuse muzira ona referee atano ku rugumhangira Somalia rulemesibo kwa nageno mu America okuba nasale mpaka za World Cup ensione mtunulire kandi basobora kwamba musumbusa mwana akasimbi oberaba bigenze hara byona bakuletire World Cup somo itegereze Mexico hamna South Africa abazani babiri aba star abatunulirwe nambere hari Lloyd Foster ahamu na Raul Jimenez bali mu bukedde yakirokenu getumvira siringira 10 hati yazokete kandi
geno myanya yona supermarkets streets mba agents wa Vision Group bookshops na handi noyetungira bukedde asiringi 10 ruwonko ro Uganda kandi New Vision naino jetungira asiringi 20 usobole kubona umanya makuru nyamwingi agafiremo gona tusobora gakwikya ensonga ya kaire baito ko rutungire no sobora kuba no cyekora. Okay, aho niho twaza kushabira akahomoro kandi turi kumanyisa ngo garuka hansa kwantu ijana n'aba ba physiotherapy bija kwamba tutangaza ahabwa tena health camp iba kwija kwa bine harwa katanoro bwe nibakora ki nibakwatankahi arije noha nebindi wabo tuyiroriyo ko bundo inirho ubundi ya physiotherapy you never know basa kushanga batunga mugisha ubwo kubasa kubona abakutandikaho kandi no kwa kwasagumiza nabo so wakutwitiriza itwe tube turugera hafu now tinkuruganta garikire kagamba ngo niye cyo butundi charity kandi nyenera ke kasangaki akiki entire ya toro nsonga nkuru banyabashije byemvyo mwenda mutugamba kare so ndaka kwisiriza kuchira wo mukareka nkomaho so nyenera ke kasangaki akiki entire ya toro tujakuba tugaruka tuba twine abajenyabo program ekirise simukanye kushaba ngo utakarga most centers nyingi na amarwaro na ubuherezo bwingi nibwija kwani murebera aho manyiso ko kumurebo bwe deno manyisa abe byamagara district ni bije byo sample bagitransferinga bagitwara kampani bako gitebera kugira bata kugikonfaminga yaba iri Ebola meanwhile so usually nebiro nkabishatu bibiri kuno yamugumana managing no bano managinga mwerinze mpaka results ziraizire then bakakonfirm jeri Ebola mukamuza mukatambe na Ebola mukaronda aba contacts alizweta mu contacts abantu abakubajwanjire nabo go mu wiri so kwakuba buri muntu watwire nawe waramukize twena mwana twakira tubateka umwanya gumwe tubanza tubareberera ku muri sandisha tebera bineje abinachimo rero mayise bucwa butizira bajya bata bakureka babareka bataha so Ebola nizonkezi ezikwasa kureto mu byaga ku lockdown yes patinga Ebola twamara kuja mutwego mu kesi 10-15 eri hanga to kureba mu tourist nani wowe nkano itinira uja ngo rwoze Kampala cyarite wowe ine oshoyo kweshongana baza kujishazamo so mwe no kureka mutwata hamani mingi byaruga ha muntu uri kuza tuzandisha so nagezaho kuhenda uburyo bwa Ebola ni kumanyo buryo mwe na umushonda yensi yona aboda ngo bwita abantu mukaga hari 10 abakwata akakoka Ebola atise mukaga bajabata ne bagenda konkekirunja amakuru amaroje no kugira ngo tukumanya ngo ryo mwihanga tukafayo munonga tukagerinda then icyantu mesa ngo nebasa kugenda no muntu umwe ninga babiri cyo tujeta tugiyeho echabantu banashimira kumanya no kugira ngo ubumanyiso bukubanza ubwa Ebola no manyiso obukukira kwija habuliro bondi nkaza typhoid na mushija sanyiga na nebindi byo akushanga mu yahemo muro ya homani yashashe nyamazona zo mbiri yirukana yatanaka nibakira kumanya ngo Ebola umuntu yatanka kujo mu nyindo na no misho na no mukana naki ubwe bire na cyakwa bwahwire ushanga yarija mu yagira handisho so ito no kurango hato mu mbera nkezi kuturabona umuntu wanda kugira umanyiso bunagambaho immediate to reporting babanza mu cebere
tutakamugirira embabazi kushanga atukumunalisa no kumuhaginga. Mnyano witachira nitwe awa programu ya system kanchiri cyo butungi charity kandi ko twakuraganisa twinaba physiotherapy clinic ya ninja ko bari mai bakuruga bito mjeni yati hiciraha omwami Senono kandi amakuru marungi no kugira ngo bija kwa bine health camp aho barije kwamba tugambira herije kuberi kandi cyimfutekateka ngo nicubanci targetinga nyowe naniwe ubundi yakwasa kwana yetengo buherezo ubu obwa physiotherapy betu ntaka mwishire ni kwijusya ngo aba Swift Initiatives Limited omwereko no gwamarungu ariyo mbatureteraho mu rembo rwambarra kutandukane birabiri na mukago kwa mukaga mpaka 5 kwa mushanju omucishayi kaceka abashubuza bine bintu binji munonga bishe ko bari mu cyekecho kandi iwaru kubyetenga kwenda kumanya bikugendo misho mwihangana na hero kutwarira hamwe twegita haraka ceka ahabwe na kwezo obase kurebiri kugendo misho echo kwenda kutunga kira kono kitunga hakasente kache compared wabashanga aha businesses zabo na no industries okwe eyibaru kubikora okutaha munishirinjira kuma mwana kandi omuntu mukuru ne 12 nebinje birije kwa biryoko otakabiferwa nyikiriza yakiro mjeni witu omwami Senono okorga physiotherapy clinic aliyongera kutweyanjurira nagwanyuma tureba health campaign na nebigenderwa byayo sebo takwakira tabaruko muhanda which language are you conversant with? Uganda. Oh, sanyi tukwaniriza abantu beyanjulire bamanye bikukwatako. Nsanyiso okubeera hano nako lwaleero amanya gange yenze Senono Daniel nga ndi musawo kwe bayita physiotherapist nga nkola ku physiotherapy clinic Mbara branch. You have so many branches. Yes, this is the second Cut one. branch remain So the main branch is in Kampala. Okay. Yes. Esangibwa wa wenyini. Around the 4th Street, Rugogo. Yeah, we were first branch. Ate eyafe ya wano mumbalala yesangibwa. Eyafe yo mumbara esangibwa mu kitundu kye Boma. Opposite Electoral Commission. Okay. Ku luguudo lwa Abubeka Lubwama emabega University Inn. Ebyapa webiri oba bwentuka wo mbuzo wa boda tinyingira wa wenyini. Ekyapa wekiri awo wenyini ku Electoral Commission. Bakiyita batya? Bagiyita Physiotherapy Service Clinic. Okay. Yes. Kati mukola chibo gamba nze ndi physiotherapist ekigambo kisigadde era nga kiri complicated no mukola chi oba mukola chi and what do you treat mutu wonyachi? Tukola ebintu tujjanjaba endwadde nnyingi okusingira ddala tujjanjaba endwadde ez'omubiri ntegeeza nti tujjanjaba endwadde omugo abantu abalumizibwa omugongo abantu abalumizibwa ennyingo mavivi amaju enjingo emugongo then tujjanjaba abaana abalina obulwadde bayita cerebral palsy okusanyala kw'obwongo ne tujjanjaba n'abantu abafunye stroke. Okay. So tujjanjaba endwadde ez'omubiri then tujjanjaba n'endwadde ez'obwongo abantu abafunye obuzibu bw'obwongo naddala ba stroke. Mutukuba amalagala mutuwa empeke mukola mutya tutegeere obujjanjabi bwa physiotherapy tetukozesa ddagala mukola mutya bwe obulwadde obutakozesa ddagala tulina package ey'obujjanjabi obw'enjawulo obukoleddwako research ne bukkirizibwa nti buwonya abantu. Package esooka gye bayita exercise therapy nti omulwadde wajja tumuwa exercise mu Luganda kituyinza oyita nti
bagita dduyiro exercise nti tumwa package exercise eyo yemuyambako exercise ezo zikendeeza obulumi such as nti zikendeeza obulumi ne ziyambako n'omuntu okuddamu okufuna amaanyi mubiri agaba gakendedde nawe exercise mbumanyi kola bwoti wansi nokola bwoti tomukikono tomukigulu kati bwogamba nti mutu wa exercise kikyotegeeza kyenya ate nga nsobola ozeekolera zino exercise zanja tuziyita therapeutic exercise nti zitagetinga ekyo omubiri kye guba gwetaaga and turegulatinga n'engeri yozikolamu ompimira nkupimira kuba si buli muntu nti yeetaaga waliwo principle gye tufollowinga nti omuntu ogenda mumuwa kingi kyekyo exercise kuba otandika n'ekintu ekitono omubiri nogenda nga gukola ki nga gumanyira then nogenda nga oprogressinga ekyo gwaye ino kimpimira kubanze mba sikimanyi ino kikupimira kuba osobola okugenda ewantu n'otandika n'ekintu ekyawaggulu nebekanga kikukosezza kifo kyokutandikira wano nze nga ntandikira eno ngamba tutandikira wano eno yenyini gyolina okukola okusinziira omubiri gwo kigwetaaga kati gwosobola okumanya nti omugongo gukuluma bwe guti exercise ate yanjawulo ate oyina okukwata wano kuba omujjanga mwenna muyina omugongo si mwenna nti ngenda ba exercise ezimu nga zezimu nsooka kwasesinga full assessment endaba exercise kyentuufu gwe gyenyinza okukuwa egenda okuyamba mwandibanga mulina obulwadde bwe bumu naye nga mwetaaga exercise zanjawulo okusinziira kuba ebiyinza oleeta obulumi biyinza oba nga byanjawulo kati olwo muyina ebyuma ebidiagonizinga nebimanya nti ono Charity omugongo gumuluma bwe guti kati exercise gyayagala yenkana bwet how do you diagonize nti omuntu ono yeetaaga kino okusinziira nga bwati tuyina ebintu bingi waliwo tests ezikolaki ezikoleddwako research nezikonfamingibwa ekisooka bintu binnya byetusobola okusinziirako ekisooka kisooka okweyambisa gyebayita x-ray so nga tetunakukwatako tusooka netulaba amagumba g'omugongo gali gatya ti galimu fracture yonna waliwo erivudde ku ddala then wetumala then waliwo different tests zetukola endala netukonfaminga nti obuno obulumi bwono buva ku nyingo obulumi bwono buva ku muscles nze mbadde nzize yale wansi otandikirewo kyova olaba nti tetulinga abantu balala wonaagenda neweeyala ne batandika okunyiga ebyamasaji binekusanga eri mugundi eri fetusooka kwasesinga tulaba kiki ekireeta obuzibu netukujjanjaba nga tusinziira ku ekyo ekintu mukozesa ki kuba feeri gye tulaga bagamba bode to bode simanyi biki kati mwe mukozesa ki waliwo machines ezimu zetukozesa ezituyambako azini omulwadde okutereera naye kiŋŋambye nti physiotherapy esentalinga nnyo ku mulwadde nga ye nti tukozesa ebyuma ne bituyambako okugattako ku exercise package yaffe gye tuba tuwadde omulwadde so bintu bingi nnyo waliwo n'ebima bya jimu ebimu bye tweyambisa ne biyambako omuntu okugenda ng'atereera kati mu maka gaffe abasinga tulina abana abalwadde aba stroke kwegamba njagala atleast obalageko obabuulire kati omuntu owa stroke ye muba mumutreatinga mutya nga mukozesa eno physiotherapy abalwadde ba stroke tumanyi bwe bulwadde bujja nga waliwo obuzibu obutuukiddwako ku bwongo obwongo bufunyemu obuzibu omuntu n'afiirwamu oludda olumu nga terukyakola so kati nti obwongo bwetaaga obudde bubanga obugenda buhiiringa okuddamu okuyiga ekintu ekipya kati nti kitwala obudde obwongo okuddamu okolaki okukwata ekiri ekikya as in to adapt so kakati nti
waliwo pake nga bwe mugambye nti osooka kwasesinga muntu n'omanya nti ono gwe ngenda okujjanjaba kiki ekituufu ekimutuuseeko nti ngenda tandikirawo tingenda tandikirawo nti abalwadde ba stroke olumu tosobola tandika obujjanjabi omuntu n'alaba nti takyuka nti tewali nkyukakyuka naddala abalwadde ba stroke nasigala nga tavudde mu mbeera wadde ekyo bolaba nti obulwadde obukwatagana n'obwongo obulwadde tubuyita nti obulwadde buli special nti bwetaaga obudde nti bwetaaga nti nga n'omulwadde ateekamu extra kubanga bwe ŋŋambye nti entire kino kiba centered ku mulwadde yennyini so bwe nkola paati yange nenkugamba nti kino kyekigenda okukuyamba n'otakikola riza ziyinza oba nga tezijja bulungi. Okay, nga tetunagenda ku this camp, health camp that you're bringing to us on 12th June. Nsaba okubuuza musobola omuntu okumusanga mu makage n'ogendayo n'omukolerayo physiotherapy n'okomawo oba nteekeddwa omuleeta ku clinic tulyoke tugende ku health camp? Abalwadde bonna tubajjanjabira ku clinic. Tulina services awaka. Kale nemanga abantu babatandika okuteekateeka ngu hata ogwena mbona ati nkumuleeta omuka kaguma nakora wanja kagarukayo so ekyo kibuuzo nakibuuza kandi nakiheza. Twine omwami Daniel Sennono okuruga omu physiotherapy kandi bariyo mbaza kutuleetera health camp aho mu rurembo rwambarra ekwatana n'ebya physiotherapy nk'oku yabagamba ebyokutugorora emibiri kurigirira okuturwire. Mbwenu nzikiriza tutandikirawo eno health camp egenda kubeera liddaki? Health camp eno egenda kubeera mu University in Munda. Haifa. Okay. Egenda okubeera. Neera egenda kubeerawo olunaku olw'enkya. Pozorwa ganja wannaye nga 12 ogw'omukaaga. Okay. 26. Tutandika na sawa meka? Tutandika sawa 4. Sawa 4 z'okumakya. Kiki tunaasangayo? Mugenda tukola ki nga tuzze? Bye tugenda okukola bigenda bba bingi. Mugenda sangawo abasawo. So you are also doctors? No, we are not doctors. We are physiotherapists. Okay. Sometimes tuba tetulina kigambo kya Luganda oba kyetusobola so netugamba nti abasawo naye tuli ba physiotherapists. Anti wagenda bbaawo consultation y'okubuuza waliwo abantu nga beetaaga kubuuza engeri obulamu bwabwe engeri gye bulimu okubuuza ku kino ne kino. Then wagenda bbaawo obujjanjabi obw'endwadde zenjogeddeko emabega. Then wajja baawo n'abasawo abalala oli ayinamu ekyokwebuuza nti ninamu obuzibu weebuti namu obuzibu weebuti. Basically kigenda okubeera ku camp. Kati awo bwemala okuconsultinga n'olaba nti neetaaga physiotherapy kati mugenda tukolako kwolwo oba mujja tubulya we tunaabasanga just mujja tukola consultation soka? Tujja bakolako naye treatment ya physiotherapy nti eyinza obutabeera effective oba omuntu ayinza obutawonerawo mu session yesooka. So kiba kyetaagisa okuddamu okukomawo for review. Kitegeeza ezo review tuba tugenda zikolerangako clinic. Kati bantu ki abayina okujja okukola consultations ezo? Nange nzije nga bwondabye. Mutagetinga nani kusaawa eyo? Saawa eyo bwe ngaye nti tugenda tagetinga abalwadde abafunye zi stroke, abalwadde abalumizibwa emigongo, abaana abalina obulwadde bwa cerebral palsy, abantu abalumizibwa omubiri, abalumizibwa ennyingo, n'abantu nga tebakyasobola kutambula bulungi, maybe bafuna accident, bafuna obuzibu obw'enjawulo. Abantu betutagetinga naye n'omuntu yenna ayina ekibuuzo kyagala okubuuza asobola okujja. Genda baddiramu wa saawa meka tulyoke tugende ku kibuuzo ekirala?
camp egenda kubeera ku University Inn olunaku olw'enkya kuva ssaawa 10 sorry okuva ssaawa 4 ez'okumakya mujja kukoma ssaawa meka okusinziira ku kyora nga bw'obulaba tetumanyi budde bwe tujja koma naye bujjaba nga budde bwakawungeezi so tuyita abantu okujja ng'obudde bukyali basobole okufuna obujjanjabi ng'obudde bukyali. Kati omuntu okutandika ku physiotherapy kisobola okumala bbanga ki ng'agiriko alyoka awone? Ekyo kibuuzo kirungi nti buli muntu tulina emibiri gya njawulo, so buli muntu engeri gy'awonamu ya njawulo. So waliwo ojjasanga abalwadde abamu ng'awona mangu nti ajja kujja yeetaaga session 4 awone, osanga oli nga yeetaaga session oba 10. So kiva ku engeri omubiri gye gurespondingamu n'obujjanjabi. Tubalaba buli omuntu lwajja tugenda tukola review nga naye tumubuuza kati owulira otya, tukola review then abamu wetaaga nga ogenda kukola session 4, abamu wetaaga nga ogenda kukola session ezisukka mu 4. So esinziira engeri omuntu gy'akola ki gyazzeemu n'engeri severity nti azze ng'obulwadde buli ku level ki. Kuba kyandibadde kirungi omuntu okwanguwa nti bwafunira obulwadde najja wojja ng'obulwadde bukyali ku ale stage kyanguwa treatment eyanguwa n'otereera, naye wojja nga buli ku level ya waggulu ekiyinza otwalamu obudde. Naye sitegedde muba mutagetinga ki ku mibiri gyaffe? Mutagetinga misuwa, mutagetinga magumba, mutagetinga musaayi, mutagetinga ki? Kyeŋŋambye nti bintu binnya ebisolo viirako obulumi. Gisobola bba ebinywa byennyini muscles nga ze zivaako obulumi, olumu ziyinza oba nga ennyama nga ŋŋomu, olumu biyinza oba nga nnyingo. Ennyingo tekyatambula bulungi nti naddala oyinza okwegamba nti omuntu alina obulwadde bw'amagumba osteoarthritis nga yeri muviirako ki obuzibu obwo. Kati olumu oyinza okweganga nga obusuwa obutambuza amasannyalaze bwe bayita bu nerves n'osanga nti mu gundi spinal vertebra gye buva eno mu mugongo nti sometimes oba buli compressed bunyigiddwa. Kati ffe tujjamu okureleasinga ekyo ekikola ki ekigenda kibunyiga okulaba nti kita okulaba nga kita. Kati tutagetinga ebintu bingi okusinziira ki ekikuviirako obulumi. Kyobanga nga tetunnatandika kujjanjaba tusooka ne tumanya kiki ddala ekikuviirako obulwadde. Kati kitegeeza mulina okukwata ku mubiri gyaffe ate bola ngezze bannange abo mukola muti kati ajja mu kiseera kino how do you handle as in tuyina prevention measures SOPs tuyina so omuntu ate tunakwatako sooka naaba mu ngalo then naffe tuyina gloves tuyina sanitizers as in the environment eri comfortable as in okujjanjabiramu omuntu nga tafunye bulwadde bwonna. Kati nze ng'omuntu as a physiotherapy which gadgets am I supposed to come with? Which gadgets? Nze nina nije n'ekitenje kuba birimu okunkwata ku mubiri, mulimu okweyala wansi, mulimu gadgets kinze nganze ze nina okujja nazo. Ate omuntu tewetaaga kujja na gadget zonna. Olina okujja nga gwe then woba olina ne medical form oba x-rays osobola okujja nazo. Nga nabikola dda. Nga wabikola then nojja nabyo ne tukujjanjaba. Neteri gadget yonna gyojja nayo. Kati sebo badde nsaba basebo nabanyabo twine omwami Daniel Sennono okuruga mu physiotherapy clinic abana bakwata hakugorra embere yitu okuyana bugambe enjingo omugongo na nebindi byabambe kushasha kurugero ko kubori kandi yo ntire yangu ine health camp aho murembo rwambarira bituna n'ubundo buzo nimbushoka mu kugira ngo manye cyenyine ekikiri kumanyisa ni washanga no chetenga obundo karara wabegitaho na bwanyuma obasa kutunga obujanjabi obwekikecho
hati kyabaho mwankoraho munkozeeko kwegamba mpulira mponye kati kikye mungamba kyenina okukola nga nvudde awo okulaba nti sisobola kuddamu ate okudda mu mbeera nga yeemu. Ekyo kibuuzo kirungi. Ffe nga ba physiotherapist tetukkiriza nti okutambula ddagala. Walking n'exercise ddagala. Okuruga nkashuma hali akitooma. Okuba n'otambulamu oyinza okirabanga ekyokuzanya naye nga ojjanjaba mubiri gwo. So omuntu wajja ne tumujjanjaba n'awona, waliwo gye tuyita bagiyita home package, send off package. Tumuwa package gyagenda osigala nga atambuza okulaba nti omubiri agukiipingira mu position etaddamu funa bulwadde bwe yafuna. Okusinziira nga bwe mwamusanga. Kati n'ekirala nti tetujjanjaba kyokka naye tuwa abantu amagezi ku ngeri y'okolaki y'okwerabiriramu. Weka nti kati abantu abakola nnyo mu ofiisi yekanga nti atuula nnyo, obudde obusinga atuula nnyo, ne weekanga nti ekireetedde omugongo muluma kubadde kutuula. So kane tumwadvisinga nti always olina okola kyo oteekamu regular breaks, nti otudde essaawa emu kitundu situkamu osooka otambulemu. Ekyo kinenge ekigenda bambebuulira nze kuba natudde ku kasaawa emu. Ekinenge tuwa treatment naye tuwa ne advice engeri y'okola ki y'okwekuumamu obutaddamu kufuna ki kiri kyennyini kyaleeta ki bulwadde. Naye nga n'ekirala tukubiriza abantu okwettanira dduyiro oba exercise. Exercise teri mbu ngenda kudduka, sobola okugamba nti ngenda kutambulamu. Leero kantambulemu kilomita emu. Ekyo kiyamba okukakkanya omubiri n'okukakkanya ebinyu. Kati akasente musajja watu kenkana ki? Omanyi bino abamu twakabiwulira. Akasente range yako eri etya? Tulyoke tudde ku kampu yaffe twongere tujogereko. Akasente si kangi. Nayo you can give us a range. Ziri mitwalo 5 esente zetu charging clinic. Buli mulwadde yenna nowa stroke nowa mugongo oba weya buli mulwadde yenna. Kati awo tudde ku kampu yaffe tulyoke nayo tugimanye bulungi. Tuddiremu eririddawa byasaawa meka, ani ayina okujja na biki bye tulina okusanga. Kampu egenda kubeera ku University olunaku olw'enkya nga 12 omwezi ogw'omukaaga. Egenda tandika ssaawa 4. Mugenda sangawo abasawo, mugenda tusangawo neera tweyamye okubawa obujjanjabi na buli omwana aba n'ekibuuzo ekyokubuuza tugenda kweyama okukiddamu. Tutandika ssaawa 4 paka lunaku lulamba. Munywani wanje turiyo ntureba okutwakubaasa kujanjaba amagara gitu tukagata aha murembe. Twina ba physiotherapy ekigambo ekyo okumukucurira omwe kituremerera konka twabeeta barikugorora emibiri okubaasa kurebeka ngu aha kushasha engingo zanze kushasha emiseye etakutambura gye engingo ezaba zitakwatine wabaasa kuhendera bazigororire bazigarwire omu buteeka mana okubaasa kutambuza gye amagara gawe. Wazagaruka watugambira ahi muri kushangwa omurembo orwambarra benda bwanyuma mu misho aho tujja kuba ntwakira maybe na n'ebibuuzo wetusangibwa again wano mu Mbarara. Tusangibwa mu Mbarara, tusangibwa ebbooma okuliraana Electoral Commission emabega wa University Inn ku luguudo lwe bayita Abdallah Lwama Road. How do you handle sexes? Kwegamba nzija nga ndi musajja ate bensanze bakazi. Nzija nga ndi mukyala ate nsanze nga oli musajja. Era gwazze wano oli musajja tobulira nze jangu nkoleko. Ate waliwo
n'ab'emyaka egigenze mukadde mukulu kwegamba taata ne maama oba grandpa ne mukadde wange omukiikulu. How do you handle sexes when we come to your place? Olumu tosobola manya omulwadde kyayagala, ayinza okujja nga ayagala muntu oba mukazi yagala omukolako oba musajja. So kirioko omulwadde okusala wani gwayagala omujjanjaba gwawulira nti njagala kujjanjabibwa mukazi oba njagala kujjanjabibwa. Musooka kumbuuza tusobola obutakubuuza naye oyinza otugamba. Naye ndowooza birimu okwambula some parts. Mubeeramu okweyambula some parts when you're doing those physiotherapy thingy. Yes, sometimes wabeerawo exposure ku different parts that ebeera ekuzinga pain. Yeah, exposure ebeerawo. Okay. Naye nga bibeera painful oba just simple? Oba feri gye tulaga mu massage kwegamba binyuma tuba tuwulira bulungi. Kati enjanjaba yammwe eba etambula etya? Omulamu ffe kye tu aimingako kukendeeza bulumi. Obulumi osobola obufuna mu stage ezisooka naye bugenda bukendeera. So tutagetinga eyo paati yennyini ekuluma. Obulumi ne bugenda nga bukendeera. Okay. Mbadde nsaba abantu oyongere kubagamba i Kampala gye musangibwa. Tulyoke tudde mu kawumulo tukomewo wano abantu batubuuzeeko ebibuuzo kimu bibiri kwegamba naffe tuve wano. E Kampala tusangibwa ku 4th Street. Wali branch enkulu Physiotherapy Center. Awo ku Jinja Road. Okay. Basebo nabanyabo mwebaro gumaha TV West eshahizi twaza kuzaho kache obutumwa bw'abashubuzi kuturagarucaha noja kutunga umugisha ogwo kubasa kubuza aha social media platforms zitu harimo Facebook ibara kweta TV West nehinda #nisisimuka kandi turinana aha Instagram TV West UG kandi turinana aha X handle yitu na @TV West UG kandi @TV West, yes. Then turinana ha YouTube live streaming na hono basa kutushangayo obase kuburuzayo ekibuzo cyawe. Twino Mohamed Daniel sennono okorga omu physiotherapy. Katumureho tsakwa tugaruka nebuzo byanyu program ekiri eyasisimuka. Empaka zo kuronda muhinji orakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba gwiguga ne chansirinje milioni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Sunday eshahemwe y'omwabazyo nitukuleetera Visionary Singers Band nebyeshongwe ebikugaliza omu mbabazi hamu okuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa ukaterwa munonga agarukundo yawe wewe Yesu agarukundo yokutangaza
bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Nokimanya ngu endwara y'okushanyarara ninga shi stroke okuhendeka amagufa omugongo ni bumwe aha busaasi oburi kuteganisa abantu bingi abo turi kutuura nabo omu kyanga kyaitu. Ahabwa enshonga egyo Radio West, TV West tukwatanise na Physiotherapy Clinic nitumanyisa abarwaire n'abajanjabi b'abantu abaine oburwaire obwo bwa stroke, obuhendeki bw'amagufa, amaraka, omugongo hamwe n'abaana batakukuraje ngu nihija kubaho obujanjabi bwa busha, free screening no kuhumurizibwa ahirwara rya physiotherapy ebiri 12 kwa mukaga omwaka ogu aha Boma plot 25/27 Abdara Rubwama Road heyina University okuragura nukwija kutarika shahi naza kasheshe okusiyesha 11 z'omwabazi nahija kuba hariho no kuhumuriza abantu abo bona abine oburemezi bwo kushanyara okuhendeka n'abashemezi kwenda kumenya ibiri kukiraho tera noti 784 35 nkaganibi ninga noti 793 14 38 ebi byonna nibikureterwa Physiotherapy Clinic bakwatanise na TV West hamwe na Radio West. Tabarukayo omukahumuro program ekirisisi mukandi cy'obutungi charity kandi turi mukashonshore cyako kubasa kugamba nitwe orukurabira hasi mitu noti mwenda mwenda okabuza omwami Daniels Senono okuruga omba physiotherapy aha health camp itwagambaho izoberi ya nyenchakare 2022 aha University in omundaho ayibarije kuba nabatwereza obujanjabe bwa busha aha bukwatenana endwara eziri kwetenga okugorra embere yetu bwene simu yawe gikwato gikanange obase kubuza omwami Senono aha nshonga zitari zimwe na zimwe ahizoba erya nyenchakare akarango nakarebo wishemwe I've seen like mujja kubako ne counseling services anigwe mu counselinga ate mba mu counselinga okusinzira kuki psychology numuza kuzaho mbyamagara numuzankaye ibyo bitushoborere counseling yoyo just tugeramu n'omulwadde ne tulaba biki byalowooza ebiviirako obulwadde bwe sometimes biyinza obanga kyalowooza ekiviirako obulwadde nga si kyekyo so as in twogera naye ne tumunyonyera nti kino kyolowooza si kyekivaako obulwadde naye kyekino omusajja wanje yankuba omugongo ne gukutwa kwegamba wine kino ganonda kumwita ate nga osobola kati nga omuntu afunye stroke oli asobola olowooza nti omulwadde wange bamuloze so nga kyekyo kyabayina then ne tukunnyonnyola nti obulwadde buno kyekino ekyabuviiriddeko kino ne kino kazini n'ategeera n'akyenjinga ne perception engeri gyatwalamu omulwadde bwoyi. Yes. Okay. Ninjawaza kutugarukiramu otugambere je aha turi izobe rya nyenchakare as we wait for these guys to call in. Noti mwenda noti ina mwenda jire kibuze kiwabuza aha campage wabo ino muntu ari kwetenga physiotherapy
obase okwongera kuchondoza omanye ahiwa kwasa kuba notandikira ako abantu abari very much ready okubasa kugira ngo babase okugira obujanjabi obahereza omuntu wawe tinkumanya bomubera wano mumbarara you can receive as many people as far from that far or mujanjabira wano woka tubadde tureceivinga abantu kuba mu districts enjawulo Lukonjiri yes Isingiro Kiruhura Sanga so tubadde tureceivinga abantu okuva mu district ezenjawulo nze manyi physiotherapy omuntu alina okukolako leero nenkyakukoleko n'oluddako kati bwenveeye ewala nentuuka ku kiriniki nemusanga nga neetaaga obujjanjabi obuli consecutive muyina ebitanda you can sleep there or I go back home then I put in transport again and come back hello tetuyina bitanda hello twakwakira twakwakira oliro hello 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 nawe jebaleko kale sebo nawe jebale gyokubidde n'ekibuuzo oba kyoyina okugamba nze bampita Mukasa Dennis nze bampita Mukasa Dennis Kalwana ino Kasanda district. Yes. Mpazi mbuzo omusawo oyo. Nti mbuzo omusawo oyo nti kati fena ngaba nakasanda tusobola kubasanga awatuufu era nga batulagirire ewali okumpi tusobola okubasanga ffe ngaba nakasanda. watera esimu nchendo chendeza ha volume ya TV set yawe ningo gifuri cyoze nkaheru beno watuburiza bo kuba ebigamba bigwambye garukamu oshango tathurraje nitustakuhurraje ubwo yabuze kibuzo ngo wenko wakasanda ninkayihiha uyakuba asobolo basanga wa okumpi oba batekedwe okujja wano oba anonya walala sebo nkolidde bulungi mukulu Mukasa okuva e Kasanda mpaka Mbarara kyandibanga olugendo lunene naye mu bendo ly'Emityana Mubende mulimu regional referral bbiri ndowooza Mubende n'Emityana amalwaliro agabiri nago galina ba physiotherapist so osobola okufuna physiotherapy services okuva kwaga amalwaliro abiri kuba okujja eno kiyinza okuba nga kijjaba kikalubo so aga amalwaliro abiri osobola okufunayo obujjanjabi bwa physiotherapy ate obwedda ye question yange hello hello harimu varongoto musumo mundo omwe njanetu wakati yabanungi konka nobasagumza muno tuterera bo kwa tukabintu enda tumanye no joininga ninga nebyo kugamba chonka hello hello twakwakira natera side za Kibale ego amazina nebanyeta Muyambi John Bosco yeso mwami yambi nasubuza nanimbuza atike kusuhali Kibale tango werezo byo kutarabonire kandi abantu bisabino muyobe atinto hasa kuja amendokta obari mnonga njana jira kutsigira hanamba zesumu ahabo ko bevuzo mbasa kwa biriyo bingi ningo shanga umuntu nanda advice nko muntu kandi oshange obundi atakubasa kurwo kukija kakwika konkara kubasa kwishikirira ahasumu hatogo no wacabare wamuhurura abyagadde naye mama mutukirira baye kutukirira
kisobora butabacamu ndoza tuca kuwe namba yesumu byo no mukubira ko bo bakubireko bongere okwogera nawe so bwenzija nino kudde waka ino kudde waka bembero we wala kwegamba biba binnemye tebikulema kyengambye nti nga bwe nagambye nti omulwadde ajja then n'omwasesinga tetwasesinga tetulikoma ku mubiri twasesinga nawa java na strain eya financial so kati netusalawo okwadijustinga treatment according ku patient nga ye nti tusobola okugamba since oyinza oba tusobola ku affordinga kya buli lunaku then tukuwa package oba tukuwa kyosobola nawe okukolera ewaka nekibeera nga kikuyambako okutereera nobanga ojja once in a while for reviews nomubulira nawe alala wasobola okusanga obujjanjabi obwa physiotherapy twetaaga ebigambo byo ebisembayo naddala ng'okwata ku health camp yaffe eyenca kuba gye twetaaga ennyo tukowola abantu mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo okujja ku health camp eno oyinza tubakubiriza nti nyencakare aha university in aho mu rurembo rwa mbarra kandi okutandika na shahina okugarra higuru izoba ryona bari aho batereza obujanjabi obwabusha aha bw'emibiri yitera kushasha engingo emisi amagufana n'ebindi babeta physiotherapists kandi ninyesiga ngo niba ino murwire oba no wa stroke oba mugongo gukamuremesa kutambura oba ebyekikecho byona waza kumureta bamwasesinge barebe kishemerire obundi okagire hiwatandikira yabare Daniel Senono okurga omba physiotherapy clinic kandi nanye nabarcho butun charity omhereza wa program eji itwe twakomaha ya abatera amasumu mwebare kandi mutwikirize twakire bitsinsino na wazane party ngo kwashimekwa najizana utarga aha TV West Nehinda empaka zo kuronda muhinji orakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa nekyemba gwiguga necyasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohereza ari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishajishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda